Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить светлую память нашей Бурулай и, конечно же, выразить протест преступлениям против женщин. We need a memorial in a public place for Burulai to serve as a reminder that this must not happen again, but also to serve as a reflection of our collective commitment to protect every woman or girl in Kyrgyzstan. Ушунчалык мындай жүрөктү дүркүрөткөн, аябай мындай төбө чачты тик тургузган окуя болгондо бүт өлкө боюнча ыйлап кала бердик да. Жаштар ошол кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси ошол ала качууну кылмыш катары караган берене экенин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мы хотим, чтобы Кыргызстан все знали не как страну, в которой есть пагубная практика, как алагачу и ранние браки, а страна, где соблюдаются права человека, где каждая девочка может реализовать себя и сама решать свою судьбу. We are very happy today to see the next generation of gender activists, the UN Women peer educators, talk about their rights and how the state needs to guarantee them. We're also very fortunate to have members of parliament today with us here and in general in the Jokurku Kenish who are standing up for the rights of women and girls. Сиздерге биринчиден кайрылып кетерим. Эч убакта мындай зомбулукка барбагыла. Сүйлөшүп, жакшынакай болуп турмушка чыккыла балдарымыздарым.